Abna. CJ, mame na say na meba da obokrata mu enra manicha asembisu na minima se afa osumu a Vaco Trust Fund no acting chief executive officer say ye kase no NIB eye hwehwe mama ne bail krempo and office of the special prosecutor so eye hwehwe mo de fa na asem ho na CJ woni mu say na ode dwuma de bi sinani so a wo hwe se school so a ewo enuase no schools and the trees no wo be hye na wayi ni nyina de afi ho no mo na emu nsem a eboboba no chese ano oden se hwemu bekwa awie ya pa na bia NIB and the office of the special prosecutor ebeka che Ghana for se kwadu omode abodo se wotumi di 190,000 Ghana cedis eye photo shoot see ye infoni ye jahan ye infoni 190,000 Ghana cedis any sika wode ye photo shoot no and watching so no create website no so no na wo de track schools a ewo enuase eno no ho sika nkwa no 70,000 Ghana cedis and sana wo mo che say sika 175,000 Ghana cedis so no breakfast meeting anipa duo 20 ekoye na ya keka ya no snase kakra ne ade no so no 175,000 Ghana cedis ani sika enipa aduonu no ade ko didi breakfast e wo meeting na se na e won samo etwetwe aso enam so ama office of the special prosecutor ene wa mana bomo so ya wo ye hwehwemu e de fasa ensemi ho na eno chi no mo chese procurement ho sensem sakoba se bia adwumadi omudie no e wo se pe contractor be ni ade ma no a se ye ma contractor se de wo mo krata ba betenda ni ya hwede odo no ne charge wo de bus e ka wo bo anasika wo je e wo fam ne ade ma da bi wo no akasa de tumi so e no de contract no amuma eno so no ehwo asem ewo ha special prosecutor eye mu hwehwemu na asem yi bebe na cha so mu interest ewo mu ya wo mu nyina so be di achi na office of the special prosecutor se kase ne se NIB de no wo mama no ehwo bail ya wo hwe se eno so hwehwemu ebekoso ama pepepe ye aye adwuma na se sika no wanfa kwan pa no de wo de edi adwuma de ne sabo mu anya ho photo shoot dia emu ama ne boba ora Kelvin Yeboa yo no na eye acting CEO Adom Vaco Trust Fund no eno so no omode ehon nsem nyina na ebeba eti wei ayasem ba kwo ho no na minima photo shoot no enchemu aheda amma papa se bia schools and the trees in pictures omko twetwa ye se wono breakfast meeting ho pictures omko twetwa ye any 190,000 enka ne sika no 100,000 no kwampo ye 1 billion into the for 90,000 e beka 1.9 billion photo shoot nko a ehon sabo je ne ho me na me ni sija twa wasuma na Yeah. Mate, if I don't know, I'm in penny you don't na twetwe ho nkomo but o send me information bia later yeah can wasem o send information now what photo shoot the photo ko mo kwetwae and then the man ni na aka ho penny no baako asemi ben pa na baako so de ono so ewo enchen kakra o send me information na Ghana no ano photo shoot 1.9 billion old Ghana cedis yate mame fan kwe na ye hweda obokrata na aposo no wo hweda obokrata delegate ani ma no anopa yi a wo mo de omampane dada John Dramani Mahama efoni ato ha na omo chese eba scandal na sanso asori bi empato wo saka ukoma na wakenkan de wo mu no na Sarah Joseph a omampane akufu adotumi ode ma no eso ni ndjuma ewo asoye ya ehye emane mofra yi edie so gender ministry wo no chese ye adwuma na ye onfa so no ma mame di nkata tententen ba wadom omampane akufu ado ase ewo kwanya wode ma no ekosom ye ewo saso ye ho wo se ene kra no de bia sadi be na eni hobiem no ebeboa no amana tumi asina dwuni pi na waye adwuma ewo na baton pesua so e de aboa aye na de hye ene tema ofu ewo ho no na omupunto so akonanim eno so eho asam ewo ha na school form ya sam ko owasa nei posefo akwache wo mo se wo mo edi wo mo se kronobomu no eno so ho asam ewo delegate abokrata no anim ha wo hye katafa etoso ensia amanen ewo ampachon saka obetui akenkan bi pepepe dia mame na
Ejaya ye di mu komo ewo eye Kumasi Oshimyi delegate di mu amane aba wakatafa to so nsia ena omo sanso ebo amane obeka ya enkwanta north eye mansini mu no ewo timantem no yase kpasa gas bi blast wo hono mo kutu jemeko wi akire no enipa bese enipa bese enan ena hye wo mo enkwa ena ebi mu prepare na radio presenter ba ko eka ho wo kai Adom kase ye bo wasasemi mu amane delegate ediaba ewo ha etimpacho eno so edie eno no na mamefa wo enko ye daily graphic na yenhwe eho so amania aba Labianca ensensama Office of the Special Prosecutor wadi bu akira jisika bese 1 million Ghana cedis ene akire no wose enso hono ma efiti fimpim no ene edruso 2017 ade besi fimpim no ne adwenu ba ko 2021 no wa mo beye hwehwemu de afi sadre na de besi na ye hye se eba na customs wo nyumadi a enipa benum enyumako benum na wo makwa sika boso bu chiade mo man no benchmark ne ho kra no ba ya tete so de ama wo mo a eno so no akoye buachi bidin eno Office of the Special Prosecutor ese wo mo ebehwem akosi ase na wo bia wutua ya enso sika na wo se wutua no wo mo beji sa sika ni nyina entiene no Special Prosecutor ni office no ene customs so fo wo bidi pa enti asase wala bia ko mo chese beto aso na edanche so Dr. Mahmoud Bawumia ni eda graphic anim asem ni nyina no ene se enipa binum a wo mo ya banjuma nanka wo mo din ewo eye controller akachi a busumi bia na yetuom ka no besa empemo hane aduana enwotwe 148,000 ena ye kasei no wo mo din ayira ewo controller nkrata so edin ti Ghana card koba ye na wo mo ehwe se obi a wo Ghana card no fabra ne nkrata sem yenkeka mom na yenhwa ne fanso ne so yimo no sa na akopie mu aba na eno ena vice president eche say wobi wo hon ma wo de yemfa ne se Ghana card mpo wunya nyeye entira wo details ne eni hon ma anya hyekrompo no se enipa sa aye 148,000 you know wodi wo we na anya hyekra wotua senate entinka wasa senate honom no amanebo bia na se di bi pop up epie honom a ye de behu no wo bo chese bibia sa NCA na eno ena vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia eche say atwetwe asom eno chi so no enipa be se eye ahanum ene aduasamiensa 533 ena ye ka senso so no akoto dwa se wo mu dia na ewo controller no mienu senka meche ya bra poko ahwene no na mikitadini mienu na mejisika eno so ya samba kwa apiemu ewo eye enkrate ya babeto abonten ya vice president eka se wen mu nyina eboa ema aban no ene controller eyi samanfo din won krata so no mu yi na wo mu yi no keke wo ma ye hunu wo mu din ewo so a enam Ghana card de no wo ho na wo mu din apiemu mienu no hwehwemu be koso pa na ya hyesinta katwa no mu gidi mienu na mo jesu no mo kokko yi anase na sika no etua kwasa na eda kantum obi afa ne sankan ye eno eho asem ewo hanom a mepacho ukọ saka graphica obetumi akenkan na emrasem dwa fie ena Supreme Court so ena akwasa de enyoma echichi wo mokọ no obeka ya wilo na ewo hwanom a emrasem dwa fie kwotena se kwototo adwea ma ekwawi achi no ebeto odwa se wobetumi adua bom de na se wudua no na ewo so hunu se enye de wudua ama obi aba beto akwahye ne mom no eye de wudua na adwumako bi wo hwanom a wo mu hia e de ye enuo ni ade e beto de akọ na so obeka ya asemu ya sa akwakodan court ama court abosa asemu nyina togu a untumi enua kra nti na wochiem na front place no for no no ene o makwakoche si 80 hectares a eno eye wi nkwa yadua o makoche wo mu a wo mu de o makwakogina emranim emu no ne assistant teacher ba ko eka ho eno so ho asam ewo mu ampacho wo second obokrata na obetumi akenkan Ghanaian Times ena medi wie na wo hye anim hanma wono aso abo amane kakra edefa enipa ahanum ne aduasamiensa 533 ya womo ekita edimienu ewo controller enkrata so a womo di chewo ka ye abanjuma mu na mabo mu amane wo graphic no ahanso no maka ho asem na edom kuma so wo mrase beja fie na eka kire aban se owo kwan bi obetumi afa so na waso Ghana fo asene ene ya nkane ne nsuo ka ebekọ nanim no aban no wo kwan bi obefa so na waso Ghana fo asene ka won so ne sa kwan no so esan
say ne no nyoma mu aye den ama Ghana for etintumu ya ebe no ebe san ama atete ne ahoche no abroso eno so ho ama ne bo eda ha na se yakase no IFS Institute of Fiscal Studies eno mo so ka che man pane akufo de ne na ban ne say social intervention she programs bi odi aba wo hwe free senior high school eka ho bie ene she bebe no omode aba omode boa say timamofo de ho be han wo mo kakra no wo se ne nyina na aba ne hwe animanim ya na on sakra mu esan se babia Ghana ani kire no ehu wo mo chema ko se abayan kwabo be se krompa be kakra na adwumefo katua ontumi entua enti free senior high school mo kan ho asem esan kabaya wo mo betumi atua no wo ma kwan wo mo ntua no mo so ani bie na aba ne so masena kwada no enko no free details ni nyina na wo sakanda obokrata yi a ewo mu a wo betumi akenkan na the special prosecutor officer eno so no wo mo chese wo mo beye hihwemu ewo dwumudie ensama hodo bi a edi ahimu krowe mu no eno so Ghanaian Times de mu amane aba ewo ha wo saka bi a wo betumi akenkan abna minua Theophilus Labi ono ye constituent secretary Edema Dom Kwabenya constituency MPP amayuko ni dim na wokyerɛ sɛ dibra Honorable Sarajo Asafo wonyan bedi mrahye bedwa akonya no ma enukura mu koye deputy majority leader omampani asanso ama ministerial appointment sichina chese ne sura na nka woko no but nansan di any suban awada na di no Theophilus Labi no waka say wochese Honorable Sarajo Asafo wagu MPP amayoko no members a omodo me kwabenya wagu amanimase papa akwanya na wanya na say wabon ball ochese wagu amanimase na eye wo mo ya papa enye she eyade se kro no se position o mampani kra jefi ni sem no beboa na ma natumi aye constituency adwuma mo na wobi nim se development abaye zoom dia na se wabade aye nim ebi so ade be fa zoom na aba ba so abedru dia de ne chese o grand so abaye adwuma no Adwasafo no waka ni sei Adwasafo se e beboa no wado mampani akufu ado ase wa kwanyo de no de nkrata tententi aba ba ne wede no anasi yenka no kre o yade na emuye ne muye na ngonya den o so usana bebe na hu se bia yaudie bi be wona fa na bia etisa yaudie ben yaudie ni free omo nya botira ma no se na ja owo nyema bi ehia eye president na owo so koye na wo koye na ekwawi akire party ye mu ma bo na tia ma wo hwe the majority leader Nsem a waka kwawi akire kro se Sarajo Asafo kunukura ta ba ne fie be sasa no anya na omo ne keka ahu na ma enyoma deda ye etie no na CJ ansana mekono ansana mekono happy birthday enkoma owura Imano Osekufo Ajeman ya dodo na friend Bogarat yes so ye Dickness ene Dickness Margaret Ajua Usua Ajeman omunyina o Church of Pentecost Abet Clote Temple La Shebis Painters we free wa moba Georgina Osu ntiamwa apia owura yiri ho na ese yenwehye wo mo onyame enhyew na wonto mo kwanam enedai emaye yada se yemfansi ya na Star Assurance yanda wono mase yada top choko nso so ase CBG Agbeve Herbal Center Latex Foam na fe Vodafone madaro man yade da bon krata na poso